I evo ga, kakva bomba i to je kraj našeg tiketa na startu. Ako se sjećate tiketa koji smo prepisali od Miloša Janičića, propali smo na prvom meču, propali smo. Muslim Salikov brutalno je nokautirao svog protivnika Carlosa Lila i jednostavno odšetao. Al Alvera majstore, ko je znao, ko se ovom jadu nado. Brutalan nokaut, prva runda, Muslim Salihov. Zaista sjajan nokaut. Nema šta. To the temple, što bi rekli Ameri. I to bi bio kraj za ovog gospodina, a i za naš tiket. Više sreće drugi put. Naravno, kod domaćina mdshop.ba.